Ahihang comunidade nia uma ida iha Komoro. Incidente ahihang comunidade nia umane acontece ia quinta-ne, mais ou menos tuku ida, meio-dia, horas Timor-Leste, ia aldeia 30 de agosto, suku Komoro, posto administrativo Dong Alesu, município Dili. Per cronologia, umanain la ia Fatim, banhira incidente ne acontece, tamba visita hela família ida, halo tratamento ia centro saúde Komoro. Banhira hare ahilakan makas ia umalaran vizino sira kontakta umanain hodi informa konoba incidente ne no kontaktu mos equipa bombeiros hodi hamate ahi. Banhira umanain to ia Fatim labele salvo ona sasan sira ia umalaran tamba ahilakan makas. Au bate estrada oen. Au mai ahilakan botena. Nebe acontece lolosna ola tene mas oen. Hau alua tia usunuela liling autorita ma alinfeto partus. Alinfeto partus nebe usunuela liling. Anta hau bate oen. Sira hene iya soke cerla tene dal rumah lilingnya ma monu ma udah ahi hanti umane. Dan rumah asa lilingnya ma kanya monu bahena lete udah ahi hanti uma mus piko tu amitama mai mus la salva tena ai lakam botena be. Au mus la tene labar ser saiba killer tama mai hotu tena. La te hau ni hotu kira hau ela de faru kalsane de. Anu ma sasan sirio tular motor mo sayang motu dokumen tu sirai electoral bi retail certidown cerne dapat cerne se ijazah SMP hotu kira par sekolah cerne hotu resto me itu lain. Si jovem será a comunidade de bairro itu amai. Vizinho será para direita aí tem a oficina, ou tem kantor ofício lete Kampung Baru. I dene maka servis kita halo. I hene masa kara hato hela kata dene umane estragos total. Tambah nia sasanga nia construção nela sida permanente. Também dene será halo meia barredi ho diring kale. E depois ia larang vamos instalar a eletricidade. Íamos fugar nebe que usou de foer. Host sampai gusir hanesan tabung zelera nian ser tahu ne kaisa manutulung nian hilarang tam fatine klop depois acesso dalang ne maka aceita hare nebe progress service upa bombeiros nian makan sene e estação be estragos ita será resiste hotu mas bebe que fisicamente ita hare maka ihona umaneka fatine hotuana e motori da mos larang e animal nebe mate hanesan asu musa hang elar ida ne maka service bita halo depois nia detalhe Antes ne governo lihusi Conselho Ministro cria um decreto lei ida atufo apoio material no financeiro ba família sira nebela com relafatim permanente tamba incêndio nebela espera. Abraão Amaral, GMN.